Birta kalang rapet aratu ana pansim apran sinil hinpen kardom napachreiro kardom non birta kat han pon jibang nili jit kramsa non birta thipi lang pon sinang Khotkati police station ke porpon angkang tila basti along inut abang thubang kok that PC apran ended Dipu Cancer Hospital along Chukumor ang hoy kedu on sami Karbing long kedu arisoi jang tum phan pipon enang ji pu happy and pensi thang ni pa eng koira trok siani Dipu rong spilong airset pun sepen ka chisong sai pe de ponji Kalitang ni hang terang bopong kechengsi apraman sining richo bari the aphan mesel pen thok jirpon Dupani MSC consents ki porpon angkang kurusa ratum phan MSC Sarbon Kumar Telenga arideng ben suri ke petangka chekalu keron pon non birtang ton pen puthot lang pon sinang Khotkati police station ke porpon tila basti khotkati home PP anung along dulu saikia asupu kalitang ajoy saikia amethang hem siling fan along matsi kop that PC apran ended Khotkati raikom saiki tumpela bangsu birta long si tong sekot pen adim maklong an pali dunsi Ichitang abang apung phan DMCH along postmortem aphan pon Kalitang ajoy saikia kopi potong kok that PC apran gache ended loni birta kribdun bom hudan bangki patini pon thek thilang labang so puthak Khotkati raikom saiki tumpen spreading pon sinon ki tali basai deng pon bomlo Kalitang ajoy saikia apisu lapen ki also inu da phan chipa motikang bublo Bokajan pen Gibson rongpi Karbi Longri Abirta Karbi Longri tumta chingthur dunang jil putangti chukomar ang hoy kilong dun ba kenang sodlo athi chukomar ang hoy long dun lu putangti ka chingthur dun ji phanta ke joy muchot isi awar sai long pon pu bon seme Karbi Long risoi jangatum ki lai chukomar ang hoy kilong dun de da jok pen si Karbi Long pen hiloving an ang tan chong dadam ban si ki sungsta stong pon nang kok litilo lesil hai risoi jangatum phan joy ke pen voreng awar sai ki pipon ji phan bosi Karbi Long le semi company corporate tum phan long li pipon lo Lapuson tadaksi Dipu Cancer Hospital along semi non Karbi risoi jangatum phan ke voreng a hoy pipon ang jipon si patay badai chuniri pedo pon lo lapuan chuniri pedo pon det a phis semi lapunat Dipu Cancer Hospital along Karbi risoi jangatum phan ke ACC atum pent ang hoy kerai pidun avedet mate job reservation kabe non bank ang tona machi generous pinchong pon det pusi ang hoy kerai pidun avedet leputang te lai company corporate tum phat long lik bi pon banki thang nats ale avedet pu lesel bang so pu thak banki non ke wangji thang ni pa enkora trok siani dipurong speak for sing terangs a milberry mate non ki kim kerang bom flyover arum long bangsbi Karbiara tum thurpak pen airset pung sepen ke song size imi deng pon ang kok pu labang so ke song pon along pansmi east la pen west Karbi Long ratum thurpak pen ke tudun perja phansi rada sai klembang pu pon moteron pen chuningi pon Prabujin pen bangso cancer hospital along grade 3 la pen grade 4 la pen non technical ang hoy Karbi Long rat risoi jangatuma phan 100% voreng avar sai bangki reservation pon bek nangji doctor nurse pharmacy pen chenglok technicals ang hoy hui along un an pen ki Karbi Long risoi jangatuma phan si pon bek nangji alam chot kali tok jirpensi Karbi Long Tamas Council kachari bom atum risoi jangatuma phan simila bangso voreng ang hoy pipon bek pu pusi tok jirpen redact pipon bek nangji kali butang tela bangso ka song bangki ani hot hepin pen sami ka song size meeting pon ang kok pu pusi rada sai klambang pu pon moteron ban sodak pen pachini pon inkoira troxy arani bangke ni to mada karbiarat ka song padu ponji hala bangso karbiarat ka song long bangke ilitum along le phelang corporate satum bhan Karbi Long Autonomous Council atum hodailap hala hodailap office tame alang litum Karbi Long Autonomous Council ki thegeding atum along tin my meeting satame alang litum ningjebo te company ki banke Karbi Long arisu ejang mate boreng kabe arisu ejang atuman si kapanong men sila bangso a company ban pusalang li kai kirang na ningje mon satame non kopile dum thegdam long ke labangso cancer hospital non tangi dog lo mate openi dog lo mon satame ladak long me Karbi atum bhan ang hoy kerai pubang ngabede lo mate job reservation na puson ngabede lo dak long mangke open category si bi ko mate badu da chojok dun long ba angtan ma chojok dun long la puson si hal dak long isia provision bi ko son si lidum thek dam long la son pulo patang te ilitum ke inglong asud me pa phipik la bang mele jong si general ben ne chpang ba dam patang te tang ni ilitum halatum long ko son no kompi dam mon po la pul pulo tang te ilitum me long le ki pi bange pake joy gat pu athe alang litum konan ne Guwahati ya sora tum konan ne Sibsagar Golaghat tum si ala tum bangke longle phelang alang tum konke pinlu ke konang ge litum Karbi Long along le ilitum Karbi ke long le
itu melongli konde sarmi longli hem putuman ke halang tum longli kon ke pintu mateng si ili tuman open kategori nang biko bang lake mentune cikro ek he lapen labang so putak ili tum pinap ki kham khe sai padu si ili tum akemang mange pinabang ke karbiara da kemang akemang sibet pen ati asiang tong sibet pen ili tum mangnun hipo date mane Prabjin men karbi risu jang atum phan ladak long bang ke ang hoi third grade fourth grade non technical post ani pilap nangi kusin itum hang pon to lapen labang so puthak bang ke tok jir ban sadame alang litum lam chak ang chipi nangi kusin itum labang tru nang litum media pen pachini la the alang litum ke lapuson verbal assurance sab ge niltum kro he thik ke dam tang ni ta lapuson verbal assurance ge lang litum pik pik lo apot si non bang ge niltum kro he ako non ni litum ki beta long thu pininut bhaini to man than lo interview bang conduct bom bosiladak iltum kachini dun nasi ladak men iltum puthot talip thu cherlo abirta ke long bang ke interview ke conduct lo tema mixen lo bonsa dame ladak long mai kamang hu me la pen ka pheri me bang la ban lo cancer care foundation men la bang so interview mate hospital authority ben ke conduct la pugali ladak long kona ne third party kona ne golden company po a company si ladak long ke interview conduct la si ladak long bang ke ningpung me kopi pon ma pulo potang te la golden company esi private company lake hospital at larak pen cancer hospital pen thangna kachira blok pusan abi alang itu mai contract si chenu chot la pu blotang te la so post do an ke non interview conduct bon la ke contractual siding la bang chok chepik lo total injustice pusi budam itu athe longle hem pu van si contractual post we ko pulo contractual post barang ne ar se jong ne dum theklong lo ke dipu medical college long sadami bang chok akar bihan plungjui kasi lason pulang de ladak ke isi security abelo job security la puson abelo kasi ladak ke phere me kasi longle hem pudom han ke nili ki pudam ju bang ladak long permanent na posi pinam po third grade fourth grade sar me adhormali jum hete me permanent se pinam non son kopi opo contractual la pu bang ke ye tu me khoi dun de kasi pinap karbinglong arat east west akar biarat hansan me tuning rilo nang litum baging no isyang tong bang ilitum chibira penong la bang so kache song ke komane amuk teron sang hole kapatir pi gali komane rong hang sang ho gali mane hangse sang ho gali lage kar biara se kapatir pi apochi nang litum ma bangik no ilitum kage chipu bom je asitina na thuda ilitum e karbidum pa phidun pik asitina ta long unde det kopi po silong unde det ma pulo potang ni ilitum apora teng ben ilitum asich bidung de det iti hala bang so jo ni silitum bang ke awara sai se de me long le de non se de me ilitum chathan bom je ladak long jima long le mai sika pheri so do so ka pheri so mo se de me ilitum isi chibiang tong chibion de potang te ilitum kona lo long don po non son contractual post apan si litum arlen dong la bang chokchi athela ke o somar hala ka chirulo de kapat dok posoni lollipop nang phin lo ka karbar salang litum dak karbingong thomas council atum sila posona ke kem la bang chokchi piklo lasi nilita inu da karbi apot si pinap ke nilita la dak bang po esiang tong bang chibidun vek po nili farman la po ekali sedame kiwang jilang owe kimia tuma farman si nili si dang tong chibi po lasi pinap ke khege chinghon akorte muti tapen cengong injir mar ni marli etum sadame wangik perno ilitum asiang tong bangke ilitum cibinang labang so issue longle phelang boge ilitum karbido me ningjero longle boge lagi ipi longri lasi ipi phan pini ang tanmen ke bang atum si lada company corporate dum nang ke chibor i ahem fuduman thang nat nangi pipe nang pa deprive human salang itum claimo mapot ipe ne pajok nai ke lake nili pot moteron ari deng det lapu galilo ilitum solangdo karbirat ari deng sidulo pot nang lituma wangik pen lapen khei ga chinghon polange ilitum facebook long chipakla ingchang ne jongsi nang lituma karbi lapen nang lituma khei ga chinghon do padang ne pinape wangik bek no lapen pinap ke ilitum chipang thegun po komasi khei chinghon ma chinghon hema kewang wi etum mangke khei ga chinghon he kewang wi etum mangke karbi along le phelang bang paponang corporate don pa enang bukan sih litum bang halas jong nang kok hal hai tumhan ke lake ni litum lak gipu asithi borwa angbong sidoji athe karbira da kachesong anu tinang theglong penang ye pochi ilitum ada kasa stadium mate towar tiang bo dak flyover aber si niltum pinap do iku West Karbi Longri khang MSC consent ke porpont langhan kambura terang arong amekar asuk terang ahem thang ni pha ingkora phoni karlitang yang terang avo phang ke chengsi aparman sining richu bari the arama phan mesen me pen thok jirpon bangsu sining bari the arama phan thok jirpon along sami bumud vokan phak ang thinanta mesen me at lapen ki non e prang ki bang silang anian stami mesen me at jipsi pa chinipon sining richu bari the thok jirpon along sami rong asar kangburak terang abi sanjay khamsa lapen ki don rap ki tu an atumta chitong dun lapen haku arona teng pen ko sonsi ki claim ke dam nang jima lasod arona teng ban si thok jirpon si mesen pen pachun pon bort hoben great son timung Karbi Longri Abirta.
nil tom sning berthi kai thok kachijeran ni lo nilipo phong lo lapan nilipo men bangke ni hang terang lapan nilpai men bangke basapi kram sapi abu phong pacok li pinisi keceng lah keceng itu lo nilipo phong phong ke thom choket pen pinia ko keceng tu lo horak bang injir lapan also pili injir lapan pili horak bangke nok terang pensi pawan lo lapan also ni hu lapan pinso ni hu ongan ni hu bangke sadgang pensi kewan lo alam te aput hakela pulo hola habi pen kabote men atum cetong nang kok alam te ke bang panong panang ke bi hot pensi bang koron jatang pon ya nasi kuru saratum nasi along hong kang cai hon ma swasuti padam hon ma nasi bang koron pelok long rio bi long pada bi pen bang ke long ri sar long pada sar acoma sara phangasar pen apa ke long ri long pat horak kuman kadok awe pan bang ne latum horon ponpo klasia lasur bangke nang phanang kok lo ni to phan Pini thang ni pa encore siar ni adap por pai krisia por diopani number bagan community hul asai hemalong tursar atuma phan Assam government lapan ki KASC atumben kirap pajir pon tangka srikep achek alu MSc Sarbon Kumar Telenga arideng pen diopani MSc konsensi angkang long kedu kursar atum phan pipajir pon thu MSc Sarbon Kumar Telenga ahin pen lam thike jai pon atengki aprang prang kela puson kirap pajir pon bang abi pinlang bon stamin non BJP government atum ke bang lupu pen ki ason la puson kirap pajir pon ta penan ki dulu besi pachini pon lasi ke bang selengar ni stame rat ki duan atum ta BJP government atum phan puthor kachrap chitudun ba akenang sod lo lapen ki Assam Chief Minister lapen ki Karbi Longri Council CM Dr. Tram Ronghang atuma phan kachru pajir pon bangso cek lukiron pon along pen smi pinang ant alam stan chimum pon si la bangso jamek mesen pen pachun pon Bogajan pen Rajiv Son Rongpi Karbi Longri Abirta Pini Abirta ki lan sikyang ton peninglo si tumi thangmi kardom